Dobrodošli na kanal Prelistavanje. Devetna umetnost je već godinama važna karika u lancu poznatom kao transmedijsko pripovedanje. Ista priča biva raspoređena u nekoliko medija, a tipičan primjer su strip nastavci popularnih TV serija Buffy, Ubica vampira ili Dosije X. Pa zašto onda i jedan prozni roman ne bi imao svoj nastavak u stripu? Tako dolazimo do nastavka pikarskog romana Francisca de Queveda s početka 17. veka, Životopis lupeža. Scenario potpisuje Alain Hérold, poznat po Plaštu i očkincima, stripu koji je izlazio u Politikinom zabavniku, a integralno ga je objavila Fibra. Crtač je Juanjo Guarnido, najpoznatiji po Blacksadu, kojeg su kod nas objavili Beli put i Macondo. Hérold prati najvažnije karakteristike pikarskih romana, čiji su glavni junaci simpatične ništarije s dna društvene lestvice. Oni se na sve načine snalaze u klasno podeljenim društvima, a njihova priča je kvazi autobiografska i satirična. Lupeža u Novom svetu je kod nas objavio Macondo, a u Hrvatskoj Fibra pod naslovom Podmukle Indije. Glavni junak je Pablo Segovia, majstor prežušavanja koji se bavi svim oblicima prevara, samo da ne bi morao da radi. Na kraju de Quevedovog romana on odlazi u Indije, kako su Španci zvali američke kontinente po osvajanju, ali nastavak je tek 4 veka kasnije napisao Hérold. Radnju gradi oko pronalaska legendarnog Eldorada, tako da Zlatni grad postaje simbol ljudske pohlepe i oštra kritika spomenutih klasnih razlika. Praćen je raskošnim Guarnidovim crtežom koji je bez tuša akvarel direktno nanosio na crtež u olovci, pa je rezultat jedan od najliterarnijih i najpitoresknijih stripova novijeg datuma. Izdanje je u tvrdom povezu, ima 160 strana, dimenzija 25,5 puta 34 cm. Prevodilac je Vasilije Krstić. Ako vam se dopao video, lajkujte ga, podelite i pratite naš kanal.